बिश्वजित दैमारिनिसिम गोजोननाय बावहरदों सैबारिनि आबादारिफोरा। उदालगुरि जिल्ला सैबारि गामि साखाथिजों बोहैलांनाय गंसे दंग'नि माथावरिया अखानि दैजों बायनानै आबाद थिलियाव दै सौहैयै आरो माथावरि बायनानै आबाद फोथार खुरखानायनि जाउनाव गोबां जेंनायाव दंमोन सैबारि ओनसोलनि रायजो राजा बिथांमोना। नाथाय साननैसोनि सिगां रायजोआ खावलायनाय लेखा पानेरि समिस्तिनि एमएलए बिश्वजित दैमारिया माथावरिखौ जेसिबिजों लोगोसे बस्था जाबनानै बायफ्लंनाय माथावरिखौ थेनानै होयो। बेखौ लानानै खौरांनि गेजेरजों गोजोननाय बावहरदों आबादारि बिथांमोना। बे समाव खौरांनि गेजेरजों आबादारि बिथांमोना मा फोरमायखो फै जों नायनि। আমি সমষ্টি নং পানাৰী বিধানসভাৰ সীমামূৰীয়া অঞ্চল চৈবাৰী গাঁও। এই গাঁওটিত এটি ফুটকিবাৰীৰ পৰা চৈবাৰীলৈকে যোৱা এটি ডুং আছে। এই ডুঙৰ পানীখিনিৰে আমাৰ প্ৰায় বালিপাৰা কালাইগাঁৱৰ ওচৰ ৰূপাখাটলৈকে বা ৰূপাতললৈকে ইয়াৰ কৃষক ৰাইজে প্ৰায় 15খন গাঁৱৰ ৰাইজে এই ডুঙৰ পানীৰে খেতি কৰে। গতিকে এইবাৰ বাৰিষা খেতিৰ ভৰ সময়তে এই পাৰটি চৈবাৰী ভেটেনাৰী কাষত ডুংপাৰটো ভাঙি উল্টা খুন্দাত পৰি নোৱানৈ নদীত পৰি গ'ল। গতিকে ইফালেদি পানী যোৱাৰ ফলত আমাৰ কৃষক ৰাইজৰ খেতি কৰাত অতি কষ্টকৰ হ'ল আৰু আমাৰ খেতিৰ উৎপাদনো যথেষ্টভাৱে কমি গ'ল। গতিকে এই কামটি আমাৰ মাননীয় অধ্যক্ষ ছাৰে নিজাববীয়াকৈ কোনো স্কিম নোহোৱাকৈ আহি চাই গতিকে এইটো কাম এসপ্তাহৰ ভিতৰত আমাক কৰি দিলে। গতিকে এই কামটিৰ কাৰণে আমি তেওঁক অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ। গতিকে আহি থকা পৰৱৰ্তী সময়তো যাতে তেওঁ আমাৰ এই সমস্যাটো সমাধান কৰিব বুলি আমি আশা ৰাখিলোঁ। কেইটা গাঁও চলাই এইটো বান্ধটো? এইটো গাঁৱত আমাৰ প্ৰায় 15খনমান গাঁও আমাৰ এইটো ডুঙৰ পানীখিনি পায়। কেইদিন লাগিল? এতিয়া এই কামটো এসপ্তাহৰ ভিতৰত আমাক কৰি দিলে। গতিকে আমি অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ বিশ্বজিৎ ছাৰৰ লগতে আমাৰ ইয়াত কাম কৰা মানুহখিনিকো আমি অশেষ ধন্যবাদ জনালোঁ। যিটো তেওঁ ছাৰা পানাৰী সমষ্টিनि এমএলএ ছাৰা যিটো নিজাই মাবাनि माबा हिसाबैनो माबा हाबाखौ तारातारि मावना होबाय। नङाब्ला जोंबो बहुद उसुबिदा दंमोन आरो दैज्लां गेजेराव जोंहा बे माबाया बायलांबाय। बायनानै बहुद खेथि बाथि माने नरम जाबाय, फ्राय नरमानो जाबाय। उपाय गैया जाहैदों। तथापि जों तारातारि माबानानै जनायनानै जों सारा निजायैनो माबा खालामनानै मानसि लगायनानै हप्तासिम उनावनो हाबाखौ मावनो हादों। बेवहाय जोंबो धन्यबाद। आरो जोंफ्रा बे दंगा गैया बहुद असुबिदा जोंनि एकल'जों नङा एकदम कालाइगाव खाथिहालागि। नोंथाङा गावनि फेभरेट श' नायनायाव स्ल' इन्टारनेट स्पिडनि थाखाय बानायफैबाय नामा? गोजोननि नोगोर क'क्राझाराव नोंथांमोननि थाखाय आर'नाइ टेक्न'लजिसआ लाबोदों हाई स्पीड फाइबार अप्टिक ब्रडबेन्ड प्लान्स। मात्र 399 रां पार मान्थआवनो नोंथांमोना आनइन्टाराप्टेड स्ट्रिमिं, गेमिं, आपल'ड, डाउनल'ड आरो ब्राउजिं खालामनो हागोन। आबुङै मिथिनो थाखाय गाहायाव होनाय वेबसाइटआव नायनो हागोन आरो नैबे जामबुं नम्बराव जगाजग खालामनो हागोन। जामबुं नङा जाबाय 8812989283 नङाब्ला 8099554827।